Oh, hain ka naman Don Carlo. Gaya na raw ko kapabot din mo Don Carlo. Don Carlo, ready na ba ako Don Carlo? Nag-chat ba tagabi Don Carlo? Sabot ta ba tanduha. Ngayon ka magkita ta Don Carlo. Ay Don Carlo, gaya na raw ko kapabot din si mga Don Carlo. Asa naman karon dong? Ipangita ba ko sa imuha Don Carlo? Sexy na ba kay ko oh? Don Carlo, asa naman ka dong? Dong, kita ba akong kwandri dong oh. Dong Carlo, asa naman karon dong? Ipangita ba ko sa imuha gadong? Ni mata ba ko sayo gay nga dong kay nakadamgo ko gabi kay ingon magkita ta karon. Diba nagsabot ta gabi chatting pa ganit ta Dong Carlo na o kita ta Dong Carlo. Asa man karon Dong Carlo? Dong, asa man karon dong? Paabot ko si mo diri dong ha. Ali diri dong. Paabot ko si mo diri dong. Dong Carlo, dong. Guwapa na kay ko dong. Asan ka raman dong? Guwapa na kay ko karon Dong Carlo. Gapaabot ba ko sa imo ha. Naligo na ba ako Dong Carlo? Kaya nagsabot ba ang duhang Dong Carlo na kwanta duha dong. Magdakpanay ta diri dong sa ano oh. Sa amuang paligid Dong Carlo. Dong Carlo, asa naman ka dong? Di na dapat og pangita si mo Dong Carlo. Kay ingon ka magdulat-dulat ta diri sa amuang. Magdulat tag balay-balay. Dong Carlo, di ba nagsabot tag gabi na magdulat tag balay-balay Dong Carlo? Ready na ba ako Dong Carlo? Ingon ba ka sa kuan na magdulat tag balay-balay Dong Carlo? Dong, asa naman karon dong? Ali diri dong. Adto na diri dong. Adto na kayo dong. Dong, gapaot ba ko sa imo Dong Carlo? Ay na dong. Ready na ba ko karon dong? Paot ko si mo Dong Carlo ha. Banta bitaw ka Dong Carlo. Paabot ko sa imo diri dong.